Bwana Yesu asifiwe tena. Naona tumefika muda mzuri wa sisi kwenda kusikia neno la Mungu. Maana Biblia inasema kwamba wanadamu hawaishi kwa mkate tu, bali wanaishi kwa neno la Mungu. Na bila kupoteza muda, najua kwamba wiki hizi kadhaa tunaenda kuzungumzia kwa ajili ya Wakristo. Wiki kadhaa iliyopita tulienda kuzungumzia utofauti kati ya Wakristo. Sababu mara nyingi tunasema kwamba wote wanaoenda kanisani ama wote wanaokuwa makanisani ni Wakristo. Na hiyo yote tulienda kuona kusema ndiyo, yoyote anaenda kanisani ama anayefika kanisani anamwomba Mungu, ndiyo ni Mkristo. Lakini ni Mkristo wa aina gani? Yeye ni Mkristo wa aina gani? Na ndipo pale tuenda kuangalia utofauti kati ya Wakristo wa kimwili na Wakristo wa kiroho. Wakristo tulienda angalia Wakristo wa kimwili ni Wakristo wa aina gani. Tukienda kuangalia ya kwamba Wakristo wa kimwili zaidi wanapenda kufanya mambo yao peke yao. Wakristo wa kimwili wanapenda wafanye mambo wakionekana na wanadamu. Wanapenda wafanye mambo wakisifiwa na wanadamu. Wanapenda wao mambo yao wanayofanya ni tofauti na mambo ya Mungu. Na tukenda kuangalia ya kwamba Wakristo wa kiroho ama Wakristo wanaoongozwa na Roho, wale ni Wakristo wenye wanafanya mambo yenye wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Tukenda kuangalia Wakristo wa kiroho, wao ni watu wenye wanaongozwa kuliko kujiongoza. Wanafanya mambo yenye wanaambiwa wafanye, sio wanafanya mambo yenye wanajituma wao wafanye. Ni kusema kwamba wao wanakuwa opposite na Wakristo wa kimwili. Na wiki iliyopita tulienda kuangalia ya kwamba katika hao Wakristo pia kuna Wakristo wenyewe wanafika kanisani na tayari wamejaa. Na kuna wale Wakristo wenyewe wanafika kanisani wao ni kipande. Na kuna wale Wakristo wenyewe wanafika wao hawana kitu kanisani. Hawana kitu. Tulienda kuangalia kusema kwamba hao Wakristo wa kujaa wenyewe wanafika kanisani wamejaa, wao wanafika kanisani hawafate kitu chochote, hawasikilize kitu chochote na hawapate kitu chochote, sababu wao tayari wamejaa. Wao tayari wamejaa. Na njoo wale wenyewe utaenda kuangalia wanafika makanisani ni kuanza kufikia mambo sasa ya makritik ndani ya makanisani. Wanafika na kuangalia watu mhubiri iko na ubiri nini. Wao wanaanza kukritike kusema kwamba ule mtu ama ule mhubiri iko na ubiri pale, angelisema hivi sababu Biblia inasema hivi na mambo ya Mungu inasema, sababu yeye tayari ni wakujaa kuliko asikilize kile chenye Mungu iko namzungumzia. Yeye sasa anaanza contradire kile chenye Mungu iko nazungumzia watoto wake kwa hiyo siku. Hajui kusema kwamba mawazo yake na mawazo ya Mungu iko tofauti. Jinsi yeye anavyofikiria sio ndio jinsi Mungu anavyofikiria. Jinsi yeye anavyofanya sio ndio jinsi Mungu anavyofanya. Na yeye sasa anaanza ikala pale sababu yeye ni amejaa, na kwa jinsi amejaa yeye hakuna kitu chochote chenye tena atapokea ama kuingiza ama kupata ndani mwake, sababu tayari amejaa. Na wale ndio utaenda kuangalia wanaanza kutembelea Wakristo, wanaanza kufika kuwadanganya na kuwaambia kusema kwamba unajua unaingia kanisani fulani, ile kanisani haina Mungu, ile kanisa mahubiri sio mahubiri kamilifu, sababu yeye tayari amejaa na anataka kuanza kupotosha wengine ili wasipokee kile chenye Mungu iko na watafutia wapate kupokea. Na tukaenda kuangalia ya kwamba hao Wakristo, Mkristo mwenye hana kitu, kazi yake anafika kanisani ni kuangalia kilichokuwepo. Yeye anaanza kufika ni mambo ya kuanza kuangalia jinsi watu
wanavyovaa. Yeye anafika kujionesha kanisani kwa njia ya mivalio. Yeye anafika kanisani kwa kutaka kuanza kupotosha watu wengine ili wasipate kama jinsi yeye hapate kitu chochote. Na utaenda kuangalia huyo Mkristo anapotoka ndani ya kanisani, unamuuliza leo mahubiri ilikuwaje, ama walizungumzia nini siku ya leo? Hakuna kitu chochote chenye yeye alipokea, sababu anafika kanisani na hakuna kitu chochote chenye anapata kanisani. Yeye anafika na mambo ya distraction. Kazi yake utamwona iko nafika, utawazia kunasikiliza neno la Mungu, kumbe kazi yake unafikiria jinsi alivyokuwa iko na chati na watu kwenye Facebook, iko naangalia jinsi alivyokuwa kichati na watu kwenye WhatsApp, iko naangalia ni vitu gani vyenye ataangalia kwenye TikTok. Lakini kanisani unamuona iko kanisani, kumbe haiko kanisani, akili yake yote iko nje ya kanisa. Na tukaenda kuangalia kusema kwamba huyu Mkristo mwenye anafika kanisani ni wa kipande, yeye ana njaa. Huyu Mkristo mwenye anafika kanisani, yeye ni wa kipande, yeye anatamani apate. Na ndio utamuona yeye anavyofanya mambo, anafanya mambo kwa makini sana. Anafanya mambo kwa makini sana ili asipotoshe kile alicho nacho, bali apate kingine ndani mwake. Na huyo mtu ukimwona anatembea, mtembeo wake uko tofauti, sababu anatembea na umakini, mwenye hekima. Na ndipo pale tukaenda kuangalia huyu Mkristo ndio ule Mkristo anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Huyu ndio Mkristo anayeongozwa na Roho wa Mungu, sababu anajua ni kitu gani chenye Mungu iko namfanyizia katika maisha yake. Anajua kama chochote anachokifanya sio yeye ndio anakifanya, bali ni Mungu ndio anakifanya ndani mwake. Kumbe anapokuwa anaenda kanisani, anapokuwa akihubiri, anapokuwa akiimba, anapokuwa akifanya service yote ama kazi yoyote, huduma yote kanisani, anaifanya kwa makini, sababu sio yeye ndio anaifanya, bali ni Mungu ndio anaifanya ndani mwake. Huyu anafika kanisani, anatega masikio, anatega sikio kwa kile chenye kiko kinanenwa kwa hiyo siku, sababu haone huyo mtu anayonena hiyo neno, lakini anaangalia kile kilichokuwa ndani ya huyo mtu kunena hayo maneno. Ndio pale anasikiliza na kuitafakari na kujua kitu gani chenye Mungu anataka mabadiliko ndani ya maisha yake. Siku ya leo tuko tu kwa hiyo njia, sababu Wakristo ni wengi sana. Na ndio kwa maana watu wengi wanafika makanisani na watu wengi wanachanganikiwa na kuanza kuangalia kusema kwamba mbona fulani anaendaka kanisani, lakini mbona iko namna gani? Hali zake zinaonekana namna gani? Mwenendo wake uko namna gani? Ndiyo, hata Biblia yenyewe inasema kwamba sio wote wamuitao Bwana Bwana ndio watakao pata ufalme wa mbinguni. Sio wote. Na tumeenda kuangalia na tuenda kuangalia katika hizi wiki kadhaa, tumeenda kuangalia kwa njia gani tunaweza tukakosa hiyo ufalme wa mbingu. Kwa kwanza, kwa kwenda kuangalia katika utofauti katika hawa Wakristo wawili, wa kimwili na wa kiroho. Ni vigumu sana Mkristo wa kimwili anayeongozwa na mwili apate ufalme wa mbingu, na anafika kanisani yeye. Unamuona ni mwimbaji, ndiyo anaimba sana, lakini anaimba sana ili watu wamsifie. Ili watu wamsifie. Anahubiri sana, ndiyo sababu ya kujionesha kwa watu kama yeye anajua maneno ya Mungu. Na siku za mwisho wale wote wataenda kuambiliwa, ondokeni, mimi sikuwajua. Sababu walikuwa wanafanya mambo yao peke yao, sio mambo ya Mwenyezi Mungu. Kumbe leo tutaenda kuangalia neno katika Biblia kwa ajili ya unafiki. Ya unafiki. Najua kila mtu anajua neno unafiki ama unafiki kama vile navyosema ubinafsi. So unaangalia ubinafsi
na unafiki. Ubinafsi na unafiki ni neno moja. Ubinafsi na unafiki ni neno moja, sio neno. Kwa nini? Ubinafsi inamaanisha nini? Ubinafsi ni mtu yule anayejipenda peke yake kwake, na huyo munafiki. Sunona yote tu karibu ifanye nini? Karibu iambatane. Na njoo kwa maana mwisho huko ubinafsi na unafiki. Sunona kule karibu iambatane. Kumbe neno unafiki ni hali ya mtu huonesha uaminifu au utakatifu kwa nje, lakini ndani mwake ni mambo tofauti. Lakini moyoni mwake anafanya nini? Anania tofauti na ile yenye iko anaonesha nje. Kumbe bila kupoteza muda wetu, twende tuchukue Biblia zetu na tusome katika Mathayo 23 mstari wa 27 mpaka 28. Hiyo mistari mbili peke yake. Kwanza ndio twende tusikilize jinsi maandiko inavyotuambia kwa ajili ya unafiki. Mathayo 23. Mathayo 23 mstari wa 27 mpaka 28. Mathayo 23 mstari wa 27 mpaka 28. Tunasoma Mathayo 23:28. Inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na mahasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaenda kuangalia jinsi Yesu Kristo anavyozungumzia katika kitabu cha Mathayo. Anaambia hawa waandishi, ole kwenu wanafiki, ole kwenu. Sababu hao walikuwa ni watu wenyewe walikuwa wanaonekana kama wanajua maneno ya Mungu sana. Walikuwa wanajua maneno ya Mungu sana, lakini wao walikuwa wanafanya mambo utofauti na kwa jinsi Mungu alivyokuwa anataka wao wafanye. Na ndio kwa maana alianza na kusema, ole wenu waandishi Mafarisayo. Kila mtu unakuwa wakati unapokuwa mko na watu unasema kwamba wewe ni Mfarisayo. Mlikuwa mnamaanisha nini? Ama tukiambia mtu ni Mfarisayo tunamfananisha ama tukimaanisha nini? Ni mtu ambaye sio kuwa mzuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanasema eti wewe ni Mfarisayo wewe. Anakuambia kusema kwamba wewe kabisa sio mtu kamilifu, sababu wewe unaonekana kuwa mzuri lakini ndani mwako hamna kitu. Na ndio kwa maana hata hii walisema kwamba wao ni wanafiki, wanajionesha kusema kwamba wao wanamjua Mungu, kumbe hawamjui Mungu. Hawamjui Mungu. Na ndio kwa maana hapo hii mfano wa maandiko ya unafiki wanaitia katika hao Wafarisayo waandishi mfano wa unafiki. Wao wanaonekana kusema kwamba wao wanajua mambo, lakini hakuna kitu chochote chenye
wanajua ndani mwao. Na ndio kwa maana katika Mathayo 23:1-7 Yesu aliwakemea Mafarisayo na waandishi kwa kuwa walihubiri sheria za Mungu lakini hawakuishi kulingana na mafundisho hayo. Wao walikuwa wako wanahubiri, wanafundisha watu muache dhambi, musiue, musifanye kitu fulani, lakini wao walikuwa wako wanafanya nini? Wanatenda hayo mambo yenyewe huko wanawaambia musifanye. Na ndio kwa maana usishangae tunafika makanisani, tunasikia watu wanatufundisha, watu wanatuhubiria mkuwe na upendo, lakini ndani mwao hawaoneshe upendo. Mafarisayo. Unaona watu wanafika kanisani, wahubiri ama watumishi wa Mungu wanahubiria watu kusema kwamba muwe na umoja, lakini wao ndio wa kwanza kwa kuleta matengano ndani kati ya watu. Mafarisayo. Na ndio kwa maana hiyo inaendelea kusema aliwaeleza kuwa wao walikuwa viongozi wa ndani waliokuwa na mamlaka ya kufundisha. Wao walikuwa na mamlaka ya kufundisha, lakini walikuwa na tabia manake walikuwa na tabia za kinafiki ambazo zilikuwa kikwazo kwa watu waliotaka kumtafuta Mungu kwa kweli. Wao walikuwa wako wanafundisha watu maneno ya Mungu. Walikuwa wako wanafundisha watu wabadilike. Lakini wao walikuwa ni tofauti na kwa jinsi wako wanafundisha. Wao walikuwa hawabadilike, ndani mwao hawana kitu chochote. Sasa wakakuwa vikwazo kwa watu wenyewe walikuwa wanataka wamjue Mungu kwa ukweli. Wanaikala na wanaanza kusema kwamba na ndio pale kwa leo watu wengi unaanza kuangalia anasema mimi pahali ya kwenda kanisani heri nifanye nini? Niikale nyumbani. Sababu mahubiri ama wahubiri wanaofundisha makanisani hakuna utofauti, hakuna mabadiliko yoyote. Wanaanza kuwa kwa vikwazo kwa wanadamu, kwa waamini. Wale waamini walipokuwa wenyewe wanataka wamtafute Mungu kwa ukweli, wanaanza kuangalia na kusema kwamba nitaenda kanisani kufanya nini? Mbona huyo pastere mwenye iko nahubiria watu, iko anafundisha watu, lakini yeye mbona ni namna gani, hali zake ziko namna gani? Taenda hapo kanisani itapata nini? Niko napenda nimtumikie Mungu, lakini kwa njia gani nitamtumikia Mungu? Sio hiyo. Na ndio kwa maana hawa Mafarisayo walikuwa vikwazo kwa wale wenyewe walikuwa wanataka wamjue Mungu kwa ukweli. Walikuwa wanataka wamjue Mungu kwa ukweli. Hao Wafarisayo wako wanawapatia mafundisho tofauti na ile yenye Mungu alitaka wao wapokee. Na ndipo kwa maana waliwaambia kwamba wao ni wanafiki. Manake wao manake nje na ndani ni utofauti. Nje wanaonekana kuwa wazuri lakini ndani ni wachafu ndani mwao. Na ndio kwa maana usishangae makanisa za leo zikuwe na matengano ndani mwao. Sababu ni Mafarisayo matupu. Makanisa, watumishi wa leo ni Mafarisayo. Sababu kama hatungekuwa Wafarisayo, tungelijua ni Mungu gani tunamtafuta na kwa njia gani tunamtafuta na namna gani tungelipasha kufanya kazi ya Mungu. Sawa na kwa jinsi ule mtumishi ama huyo mtu mwenye anayeongozwa na Roho wa Mungu. Hatungekuwa nafanya mambo yetu binafsi ya kujiongoza sisi wenyewe, tungelikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu na tunafanya mambo kulingana na mapenzi ya Mungu. Ndio maana unaenda kuangalia makanisani leo, utaenda kuangalia kanisa hii na kanisa hii hazipendani.
kuna chuki ndani mwao. Hata ndani ya kanisa wale watumishi wanaotumika pamoja wanaonekana, kumbe wanaonekana wako pamoja kwa nje, lakini ndani mwao roho zao ziko tofauti. Na ndio kwa maana unaenda kuangalia kanisani watu wanaanza kuwa na mavurugo. Unajiuliza, hizi vurugo zimetoka wapi? Mbona hawa watu wanatumika pamoja kila siku kwenye maombi pamoja, kila siku kwenye mahubiri pamoja, mafundisho mabiblia pamoja, lakini fujo imetoka wapi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unajiuliza, hiyo fujo imetoka wapi? Kumbe tunarudia nyuma. Mafarisayo wanaonekana wanamjua Mungu, lakini ndani mwao hakuna kitu. Wanaonesha watu kama wao wanamjua Mungu, wanaonesha watu kama wao wanafanya kazi ya Mungu, lakini ndani mwao kila mtu iko njia zake. Utaenda kuangalia sasa, hiyo ubinafsi inaanza kuingilia. Anasema ya kwamba, unajua mimi ndio muongozi wa kanisa hili, mimi ndio ninajua kufundisha, mimi ndio ninajua kufanya mambo. Utafauti na hawa watu. Naona kuangalia sasa watu wanaanza kuwa na hiyo ushabiki sasa ndani mwao. Wanasema, huyu kabisa ndio huyu akaenda kufungula kanisa. Baba, wewe ukaenda kufungula kanisa tutakufuata sisi. Hawa watu hatutakuwa na wanaanza kuwa na ile ushabiki ya kuonesha kwamba huyu ndio mwenye tunapenda na huyu afanye nini. Na wote ni Wakristo wa mahali moja, kanisa moja, lakini wanakuwa na matengano ndani mwao. Na ndio pale kwenye unaenda kuangalia watu sasa sababu huyo mumesha mtia juu na kusema kwamba wewe ndio unastahili, wewe ndio mwenye unajua kuhubiri, wewe ndio mwenye unajua kuongoza watu. Kumbe baba, ukienda na sisi tunakufuata. Ukienda na sisi tunakufuata. Mafarisayo wanaonesha kwa watu wao wanamtumikia Mungu, kumbe la, hakuna kitu. Na ndipo pale kwenye maneno ya Mungu, ama Mungu aliwaambia, Yesu aliwakemea Mafarisayo na waandishi, kwa kuwa walihubiri sheria ya Mungu lakini hawakuishi kulingana na hayo waliokuwa wakihubiri, kulingana na hiye yenye walikuwa wako wanahubiri. Hawakuonesha kitu. Nanjo kwa maana usishangae ukiona watu makanisani wanatengana. Usishangae. Sababu ndio ile yenye iko. Leo makanisani watu hawako tena kwa kufika kumwimbia Mungu. Na ndio kwa maana ama wakumtumikia Mungu. Na ndio kwa maana utaenda kuangalia watu leo wanafika makanisani washapika makoti, makarivati. Ulienda kuangalia wakina mama washavala maspere, wanaanza funga vitambaa, ndio unaanza muone kuna tembea, anafika kanisani tu kwa kuonesha mivalio peke yake. Aonekane mzuri kwa nje tu, lakini ndani mwake hamuna kitu. Unaanza kuangalia watu wanaanza kusema kwamba eti mimi siwezi nikaenda kwa ile kanisani. Mwile kanisa mwenyewe unaandaka ona watu wanakosa vile wenyewe wako kwenye kilio. Wako kwenye kilio, hawachangamuke wafanye nini? Acha niende huku kwenye kuna moto. Miziki inapigwa, watu wanachangamuka wanafanya nini? Lakini miziki ile inapigwa ni kwa ajili ya sifa za Mungu ama ni kwa ajili ya sifa za wanadamu? Usishangae mwimbaji iko pale mbele iko naimba helele, lakini ndani mwake hamuna kitu. Iko naimba, utaenda kuangalia msichana iko naimba, anatuma nyimbo vizuri kwa ajili ya kuatire wa garso. Ya kuatire wa garso. Anaimba ili atafute ule atakaye muoa peke yake, lakini haimbe ili Mungu ili apate ufalme wa Mungu. Utaandaona wakina mama wanapiga wanavala nguo, wanawazia kusema kwamba anavala ile kwa ajili ya sifa za Mungu, kumbe ndani mwake la. Na ndio kwa maana usishangae leo mtu ama mwanamke anafika kanisani na anavala nguo yenye kuonesha kifua chote wazi. Usishangae.
Usiende, usishangae uone wakina baba ama wagarso wanavala manguo ya kuachanika chanika kwenye magoti kusema kwamba fashion. Usishangae. Sababu anavala fashion sio kwa ajili ya Mungu, bali anavala fashion juu ya kujionesha kwetu sisi. Tuone ya kwamba yeye ndio anajua fanya nini, anajua vala. Lakini afike kanisani kwa kusema kwamba yeye anafika kumwomba Mungu. Hao walikuwa wako wanahubiri sheria, lakini walikuwa hawaishi kwa ajili ya sheria. So kitu cha kwanza utaenda kuangalia, walihubiri sheria lakini wenyewe hawakuifuata. Hawakuifuata. Ukaenda kuangalia hiyo Mathayo kwa hiyo tu 23 mstari wa 2 wa 3, Yesu alisema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayo yaambiwa kuyashika, yashikeni mkayafanye, lakini msitende sawasawa na matendo yao, maana wao hunena lakini hawafanye nini? Hawatendi. So unapofika hapa kanisani, usitufuate sisi tunaosema maneno. Tunaofika hapa tukisimama hapa, usitufuate sisi. Lakini ufuate nini? Ufuate ule Mungu mwenyewe anazungumza ndani ya ule mwenyewe anazungumza. Unapofika hapa kanisani, usiseme tia mimi nafika kanisani sababu nafuata Fabrice sababu no. Fabrice iko hapa, yeye anatumikishwa tu. Anafika hapa anatumikishwa tu na ule mwenye iko ndani, Mungu ndio iko natumikia ndani mwao. Na ndio kwa maana hapa Yesu alisema, aliambia waandishi, aliambia watu kusema kwamba msifuate wale mambo yao, lakini fanya nini? Mfuate kile kenye nitakao waelekeza mimi Mungu. Msifuate matendo yao, lakini mfuate ile yenye mimi niko ninawaambia. Sababu Yesu Kristo aliona ya kwamba hawa watu wenyewe wanaanza kuwa na vikwazo ndani mwao ya kusema kwamba mimi sitaendaka tena kanisani sababu watumishi wa leo sio watumishi kamilifu. Yesu Kristo anafika kukuambia kusema kwamba usishindwe enda kanisani sababu ya huyo mtumishi mwenyewe amekukwaza. Usishindwe enda kanisani sababu ya huyo mtumishi wa Mungu mwenyewe iko nasababisha kutenga na Mungu. Na ndipo pale hiyo mstari Yesu alienda kuambia waandishi katika wenyewe walikuwa wanasema kusema kwamba msitende sawasawa na matendo yao, maana wao hunena lakini hawafanye nini? Hawatendi. Wanasema tu msitende, mwache dhambi, mufanye nini? Na leo mkienda kuangalia watu, hata watumishi wa leo wanaanza kuwa na ile nani ya kukemea hata makosa, kukemea hata dhambi makanisani, ya kusema kwamba nikifanya hivi nitakimbiza waamini. Waamini hawatafika tena kanisani. Na japo hiyo mimi ninahitaji waamini ili kanisa yangu ionekane inajaa, lakini inajaa lakini hakuna kitu. Hakuna kitu. Na ndio hapa Mafarisayo walikuwa walimu wa sheria ya Musa, lakini walishindwa kuenenda kulingana na mafundisho yao wenyewe kwanza. Na ndio kwa maana hiyo mimi nasema usishangae makanisani za leo watu wanahubiri, watumishi wa Mungu wanahubiri, lakini hawaenende sawa sawa na jinsi wanavyowahubiria. Sababu ni Mafarisayo mtupu ndio yanayojaa makanisani kwa siku ya leo. Wanaonekana wanamjua Mungu sana, lakini hakuna kitu. Hakuna kitu. Walitoa maagizo mazito kwa watu, lakini wao binafsi
ya kuwatekeleza. Wanawaambia kusema kwamba msitende dhambi, lakini wao wanaendelea kutenda dhambi. Wanawaambia, unaenda kuangalia, kwa sababu watu wanakuwa wanasema kusema kwamba kukunywa pombe ni dhambi. Ndiyo, kukunywa pombe ni dhambi. Sawa, hatukatale. Utaenda kuangalia mtumishi wa Mungu anafika na kuambia usikunywe pombe, lakini yeye usiku anakokota kidogo. Anasema kwamba maneno ya Mungu inasema usikunywe maji tu, bali ukunywe nini? ili kwa kuua minyoo kwenye tumbo. Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie kabisa. Utaenda kuangalia mtumishi wa Mungu anakuambia kusema kwamba matengano ni mabaya, lakini yeye njoo wa kwanza. Ukaenda kumwambia kusema kwamba wewe na mtumishi fulani, je, ni namna gani? Huyo mimi hapana. Na munatumika pamoja, munafanya kazi ya Mungu pamoja, lakini wewe na watumishi wenzako hakuna maelewano. Kwa nini? Na unahubiria watu msitefanye nini? Msitengane, mupendane, lakini yeye ndani mwake afanye nini? Kumbe na njoo kwa maana hayo Yesu Kristo aliona kusema kwamba wao wanatoa maagizo mazito, mupendane. Hiyo ni maagizo mazito yenye kila mtu ni vigumu sana kuyafanya nini? Kuyashika. Mupendane, lakini ndani mwao hakuna kitu. Sababu neno upendo ni ugumu sana. Neno upendo iko maana haina definisio kamilifu. Sababu ni muundo wa vitu kadhaa vyenye inabidi vinatekelezwa ili wewe kwa kuonesha upendo. Najua Paulo anazungumzia sababu ni muundo wa vitu vyenye inabidi tunatekeleza. Ukikosea kimoja ni kusema kwamba hauna upendo tena. Hauna upendo. Unaona? Hauna upendo. Kitu cha pili yenye inaonesha kusema kwamba manake walilemea watu kwa mizigo mizito ya sheria. Hao Mafarisayo walilemea watu na mizigo mizito ya sheria. Muwe na upendo, msitende dhambi, lakini wao walifanya nini? Waliendelea kutenda dhambi, kufanya dhambi. Na ndipo pale hiyo Mathayo 23 na hiyo mstari wa 4 inasema, hufunga mizigo mizito isiyochukulika, wakaweka mabegani mwa watu, lakini wao wenyewe hawataki kuigusa kwa kidole chao. Hilo inamaanisha nini? Wao wanawapatia mizigo mizito, lakini wao hawapendi wakuiguse kwa kidole chao. Hiyo inamaanisha kusema kwamba wanawaambia msifanye hivi, lakini wao wanafanya utofauti na jinsi wao wanaozo. Manake wanawaambia msitende dhambi, hawapendi watie kidole chao huko, wao wanaendelea kufanya nini? Kutenda dhambi. Manake wao wanawaambia mambo yenye wao hawafanyi. Ndio inamaanisha manake wao wanabebesha mizigo, lakini wao hawapendi kutia vidole kwa hiyo mizigo wanaowapatia Mafarisayo. Unafiki. Watu wanafanya, unamuona kwamba yeye ni mtu, unamuona kwenye kikundi, munaonekana kwamba nyie wote muko pamoja, kumbe muko pamoja tu hapo, lakini hamuko kwa umoja. Kila mtu na mawazo yake, ubinafsi ndani. Ubinafsi. Anaonekana kusema kwamba yeye anawapenda, kumbe hamna. Iko pale kwa ajili ya benefit. Anatafuta kile kilichokuwa ndani mwako, akipokee na sepe zake, na atoke aende.
Utaona mtu mlikuwa mko naye salama, hamuna fujo yoyote, utaenda shangaa tu mtu anatoka tu pa ameenda. Kumbe alipokea kumbe kile chenye kilikuwa kinasababisha iko na weye amekipata, na njoo maana ameenda, ameona kwamba hakuna tena kitu kingine ndani mwako chenye yeye atapata tena. Sababu yeye alikuwa anapenda umsaidie, na umemaliza kumsaidia, utamsaidia tena kwa nini? Mzigo wake ameshaipata, anaenda zake. Mnafiki anaonekana iko na wewe, kumbe hamna kitu. Mnapokuwa pamoja mnaoneshana meno, lakini unapotoka huyo mtu mimi sijui kama ni namna gani, sijui kama yeye anapendaka fika huku hapa kwangu juu ya nini, sijui kama ni mbona mimi sifikake kwake, lakini anapenda kufika kwangu ni juu ya nini, ama ni vitu gani? Akifika tena hapa mko mnamwambia, akifika hapa mwambie mimi siko. Nafiki. Na ndio pale kwenye ile mstari wa 4 nasema hufunga mizigo mizito isiyochukulika, isiyo chukulika, wakaweka mabegani mwa watu, lakini wao wenyewe hawataki kuigusa kwa vidole vyao. Hao Wafarisayo waliongeza kanuni nyingi ngumu na masharti makali juu ya sheria za Musa. Walilazimisha watu wazifuate kwa ukali. Wao wanawalazimisha kufanya mambo yenye wao hawafanye kwa kinguvu. Hao Mafarisayo wenyewe hawakutaka kuonyesha mfano hawakutaka kuonesha mfano kwa kuyaishi mafundisho yao, bali waliwawekea watu mizigo ya ndani ambayo haikuwa na maana ya kiroho. Hao Mafarisayo, unaenda kuangalia watu makanisani wa utumishi wa Mungu, wanawekea watu masheria mazito sana, lakini ndani mwao hakuna kitu chochote. Wanaambia watu muishi kwa upendo, muishi kwa umoja, lakini wao tena ndio wanaanza leta matengano ndani mwao. Anaanza tembelea watu, anasema wewe unaenda kanisani fulani, hiyo kanisani kwetu ukifika kwetu ufika kwetu kanisani. Je, ile kanisa na ile kanisa yenu iko tofauti? Mnahubiri nini utofauti na makanisa zingine? Lakini sababu ya matengano, wao wanasema kwamba muwe na umoja, lakini wao wanawatenga kwa kisirisiri. Wanawaambia eti fulani, wewe kanisa ya fulani njoo, kanisa ya fulani mtumishi fulani njoo mwenye anakuwa anajua ongoza, yeye ndio ni mtumishi mzuri, kule kwenye muko muachane na kule mkuie huku ili muendeleshe kazi ya Mungu. Fasi yote Mungu anasema yupo. Na ndio kwa maana wa Fransa wanasema kama Dieu est omniprésent. Sababu iko mahali pote. Ya muhimu wewe ufanye nini? Umkaribishe ndani mwako. Umkaribishe ndani mwako. Umkaribishe ndani mwako. Kitu cha tatu, walifanya matendo yao ili waonekane kwa watu. Hao Mafarisayo, hao watumishi wa Mungu wa leo, wanafanya mambo ili waonekane kwa watu, lakini hawafanye mambo ili Mungu asifiwe. Wanafanya matendo yao ili waonekane kwa watu. Mstari wa 5, Yesu alisema matendo yao yote huyatenda ili waonekane kwa watu na watu, maana hupanua hirizi zao na hurefusha pindo za mavazi yao.
Watu waone kusema kwamba wao ni watumishi wa Mungu, wanafanya kazi ya Mungu, lakini ndani mwao hakuna kitu. Wanaonekana wao wanajua maneno ya Mungu, wanafundisha watu maneno ya Mungu, wanawapatia maverse, manake wanawafundisha Biblia ya kusema kwamba wao wanajua Biblia, lakini hawafanyi kile kilichokuwa ndani ya Biblia. Hawafate kile kilichokuwa ndani ya maandiko. Mafarisayo walizingatia sana mwonekano wa nje ili waonekane watakatifu mbele za watu. Watumishi wa leo wanazingatia sana mwonekano wa nje, waonekane na watu ya kwamba wao ni Wakristo, lakini ndani mwao hamuna kitu. Walipanua hirizi zao vipande vya maandiko ya sheria walizovaa na kurefusha pindo za mavazi yao kama ishara ya utakatifu wao wa nje. Watu wanaonekana kusema kwamba wao wanajua maneno ya Mungu, sababu wanayafundisha, lakini hawayatekeleze. Sababu wanapenda waonekane kwa watu kama wao ndio Mungu anao ndani mwao, lakini hamuna kitu. Mungu hayupo, yupo mbali sana. Na ndio kwa maana usishangae siku za mwisho tukue kwenye kumstari na muone ule mpastere wenu mwenye alikuwa ama kiongozi wenu mwenye alikuwa anawaongoza iko mstari wa mbele, wamwambie pita huku, anashindwa kupata ufalme wa Mungu, wewe unaupata. Unasema imekuwaje tu? Mimi mwanafunzi nimeweza, lakini yeye mwalimu ameshindwa. Sababu yeye alikuwa nakufundisha vitu vyenye yeye afanye nini? Hatekeleze, hafate. To wao wanaonekana kwamba wao ni watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, lakini kwa Mungu yeye hawaone, wiko mbali sana na Mungu mwenyewe. So hao Mafarisayo lengo lao lilikuwa kupata heshima ya wanadamu badala ya kumfurahisha Mungu. Kweli mtumishi wa kanisa fulani ni mtumishi kabisa wa Mungu. Mtumishi fulani kweli ni mtumishi wa Mungu, anapenda asifiwe na wanadamu, lakini hapendi kufurahisha Mungu. Na ndio pale kwenye utaenda kumwangalia huyo mtumishi wa Mungu, hapendi akikuona kwenye makosa, hapendi akukemee, sababu usiende kumchukia. Anaona mtu yuko kwenye makosa, anamwachililia tu, anasema basi Mungu yeye mwenyewe atafanya lake, mimi namuhitaji tu. Utaenda kuangalia hata makanisani leo watu wanasema eti mimi siwezi nikazuia mtu asiende kanisani, ama siwezi nikazuia mtu asifanye hivi, sababu ya muhimu tu afike kanisani, aonekane kama amefika kanisani. Lakini ndio aonekane amefika kanisani. Kanisani ni mahali gani ya mabadiliko? Kanisani ni mahali ya mabadiliko, na njoo kwa maana tunafika hapa tunahubiriwa neno la Mungu ili tubadilike. Sio kuhubiriwa neno la Mungu na tuikalie hivyo tu, chupa ama vere isiyokuwa na kitu ndani mwake. Hapana. Kitu cha nne, haya Mafarisayo walipenda vyeo na heshima kwa wanadamu wao. Walipenda vyeo na heshima kwa wanadamu, lakini hawakupenda vyeo kwa heshima za Mungu. Hapana. Wao wanapenda vyeo ili wapate heshima kwa wanadamu. Pastor fulani, papa mtumishi fulani, ile ndio yenyewe anapenda tu. Pastor fulani, ile ndio yenyewe anapenda tu. Lakini hafanya hiyo kwa ajili ya sifa za Mungu. Anafanya hiyo
ili apate heshima za wanadamu, ili apate heshima ya wanadamu. Na ndio Mathayo 23 mstari wa 6 wa 7 inasema, hupenda viti vya mbele lakini karamu. Maneno ya Mungu inakuwa inatuambia mambo, lakini hatufanye nini? Hatuyafuati. Biblia iko wazi, na mimi kuna wakati nakuwa na ikala na kutafakari kusema kwamba hapa wenyewe waliandikaka Biblia, waliandikaka hayo manake waliandikaka hao kuile turn yenye kila mtu anaposoma aelewe anasoma nini. Lakini hata walivyoifanya kuwa tegetege hivyo, lakini ni ugumu kwa kuielewa. Ni vigumu sana kwa kuielewa. Hawakupenda waongee kama waliandika kwenye Kiingereza. Biblia ya kuandika kwa Kiingereza, hawakupenda waandike Kiingereza cha ngumu. Waliandika Kiingereza cha tegetege, plain English, ili kila mtu aelewe anachokisoma. Kiswahili, simuko mnaona Kiswahili cha Tanzania kiko na ugumu, lakini Biblia ya Kiswahili waliandika ku plain Kiswahili, ili unaposoma uelewe ni kitu gani chenye uko nasoma. Uelewe ni kitu gani chenye uko nasoma. Na ndio hapo kwenye nasema hupenda viti vya mbele lakini katika karamu, na viti vya mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa watu wa Rabi. Mungu, kuitwa watumishi wa Mungu. Unawaona wako wanafika na makoti. Huko naona mtumishi wa Mungu ni mtumishi, ameitwa kuwa mtumishi, lakini iko na bodyguard zake nyuma. Wanamchukulia kama Biblia, wanamchukulia microphone, wanamchukulia kama ni vitu gani, iko natembea na mabodyguard. Wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mtumishi. Sio wewe hauko boss. Boss wako iko juu, lakini wewe tena ndio umegeuka boss kuliko boss wako. Unapenda kuwa na mabodyguard. Muitwe kuwa watumishi wa Mungu. Wewe papa, mtumishi wa Mungu. Wewe ule mtumishi wa Mungu. Unapofika, unaona, najua kama unaenda kuangalia zaidi, unaona si wanaume tunaweza kusema kwamba si wanaume tuko egoist. Kwa hilo sababu hatukwake tunapendwa maana yake hatukwake tunapenda kujishusha sisi. Lakini utaenda kuangalia sasa wakina mama, hata utaenda kuona mwanamke ndani ya nyumba iko ngulu na mume wake ndani ya nyumba. Lakini anapoona mtumishi wa Mungu, papa Yesu Kristo karibu sana Mungu, haleluya, utaenda kuangalia anapatia heshima mtumishi wa Mungu kuliko kupatia heshima mume wake nyumbani. Na hiyo ndio huyo mtumishi wa Mungu anapenda asifiwe. Anapenda apate heshima na wanadamu, lakini hapendi kupata ile sifa za Mwenyezi Mungu. Hawa Mafarisayo walipenda kupewa heshima kubwa katika jamii, kama vile kuketi mbele katika sherehe ama ibada. Manake yeye kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu, anapofika kanisani anapenda atiliwe mbele, aende kala mbele ili aonekane. Heshima, anapenda apewe heshima na wanadamu. Anapenda akifika nafasi wamupresente kama mtumishi wa Mungu, pastor fulani ule anafika. Haleluya. Uzuni sana. Mafarisayo wao wanapenda waonekane kuwa wanampenda Mungu, lakini ndani mwao la tofauti. Ndio tutaenda kuangalia wao wanalinganishwa na Wakristo wa kimwili, sababu wanafanya mambo yao, hawafuate mambo ya Mungu. Walifurahia kuitwa Rabi, walimu, kama ishara ya mamlaka yao ya kidini. Wenye wanapenda.
Jo, utaenda kuangalia watumishi wa Mungu wanasema kwamba wao ni watumishi wa Mungu, utaanza kuangalia eti mimi ni profeti fulani. Profeti. Mungu atusamehe sana. Wande tusikie eti Prophet Fabrice. Mungu atusamehe sana. Ile tunjo yenyewe mimi ninapenda tu. Lakini useme kwamba eti nifurahishe Mungu, hamna. Hamna. Niitwe prophet, niitwe pastor, niitwe mchungaji, niitwe mwalimu, lakini ndani mwangu hamuna kitu. Wao badala ya kuwa wanyenyekevu na kuongoza watu kwa unyofu, walitumia dini kama njia ya kujitukuza mbele za wanadamu. Unaona? Hao Mafarisayo. Kwa maana usishangae makanisa leo, viongozi ni wengi, wapasteri ni wengi, watumishi wa Mungu ni wengi. Sababu kila mtu, unaona, sababu vile tuseme mwima eneo yetu yote, makanisa ziko za mingi sana. Sababu kila mtu hapendi afanye nini? Ashuke chini. Utaenda kuangalia eti pastor fulani na pastor fulani, kanisa yote inashava pastor. Kanisa yote inashava kanisa hii moja iko na bapastere wote kanisani ni bapastere. Hakuna mtu mwenye anapenda afanye nini? Ashushe. Hakuna mtu mwenye anapenda ajishushe. Na ndio kwa maana unaenda kuangalia makanisa zinazalika sababu huyu huku hapendi ashuke chini, hapendi aongozwe na mwingine. Anasema mimi tangu Afrika nilikuwa ni mchungaji, kwa nini nifike hapa nikwe chini? Tangu Afrika mimi nilikuwa ni pastor, nifike hapa niongozwe tena na mwingine? Hapana. Nikifika na mimi nafungula kanisa yangu, niendelee kuitwa pastor, niendelee kuitwa mchungaji. Hao ni Mafarisayo. Sababu wanaotumikia Mungu wote wako kulevoi moja. Hakuna ule kusema kwamba eti mchungaji mnani, wote wiko kulevoi moja. Sababu bose ni Mungu pekee. Bose ni Mungu pekee. So kitu chenye tunaenda kujifunza katika hao Mafarisayo, mtekeleze. Kitu chenye tunajifunza katika hao Mafarisayo ama waandishi, Yesu alifundisha kuwa imani ya kweli manake imani ya kweli sio muonekano wa nje, bali ni maisha ya haki yanayoenenda na mapenzi ya Mungu. Ndio imani ile ya kweli. Imani ya kweli. Hapa hii manake ni masomo ya muhimu tunaoweza kujifunza kutoka kwa hayo, ama kutoka kwa onyo lake dhidi ya Mafarisayo. Kitu cha kwanza inabidi tunajifunza kutoka kwa Mafarisayo ni tunahitaji kuwa watu wa kweli, si wanafiki. Tunahitaji kuwa watu wa kweli, sio manafiki. Watu mwenye wewe unahitaji kuwa mtu ukiwa na mwenzako na yule mwenzako ajue kusema kwamba uko naye, na ndani mwako ujue kusema kwamba uko na huyo mtu. Unaonesha mtu unampenda, ndio umuoneshe nje na kwa ndani ya kwamba unampenda huyo mtu. Ndio inabidi, kitu cha kwanza inabidi tunahitaji kuwa watu wa kweli, sio wanafiki. Hapana. Tunapaswa kutenda kile tunachohubiri ama tunachohubiria. Soma Yakobo, soma kwako nyumbani tu. Yakobo 1:22. Ili upate ile. Tunapaswa kutenda kile tunachohubiria. Tunapaswa tenda kile tunachokisema. Kile tunachokisema ndio tunafanya nini? Tunatenda.
Kitu cha pili chenye tunajifunza kwa hao Mafarisayo, tusitafute heshima kwa wanadamu bali kwa Mungu. Tusitafute heshima kwa wanadamu bali heshima tuitafute kwa Mungu. Hatupaswi kuishi ili tupate sifa za watu bali kupendeza Mungu. Wagalatia 1:10. Soma nyumbani ili uelewe, upate mafunzo. Usikuwe nafika kanisani tu, unafika kanisani kwa kujipendeza uonekane kwa watu, lakini kwa Mungu hauna kitu. Kitu cha tatu inabidi tunajifunza katika hii somo ya leo ya wanafiki wa Mafarisayo. Dini ya kweli ni moyo wa mnyenyekevu na upendo. Dini ya kweli, imani ya kweli ni kuwa na ile unyenyekevu na upendo. Kama vile tulisema, upendo ina vitu kadhaa vyenye inabidi tunafuata ndio tunaonesha upendo. Mungu anatazama moyo wa mtu. Mungu anatazama moyo wa mtu, si muonekano wa nje. Mungu yeye hapendi ile mivalio yako yenye unavala, masipere zako zenye unavala, masuti zako zenye unavala, mavitu gani yenye unavala, lakini Mungu yeye anapenda roho yako. Roho yako ndio yeye anapenda peke yake tu. Ufike kanisani na nguo yako uchafu, lakini moyo wako uwe unafanya nini? Uwe msafi. Peke yake ndio yeye anapenda. Lakini usifike kanisani unavala mavazi yenye kupendeza, yenye kutakata, lakini moyo wako chafu. Hapendi hilo. Soma Samueli wa kwanza 16:7 nyumbani kwako ili uelewe ya kwamba unapofika kanisani Mungu anataka roho yako. Hapendi ile mwili ile mavazi kwa kujionesha kwa mavazi yako, hapana. Hapendi ile. Na kitu cha nne chenye inabidi tunatosha kwenye somo letu la siku la leo, manake tusihukumu wengine bila kujitathmini kwanza. Usikale unaanza hukumu watu wengine, unasema ule mtu fulani hastahili kuwa pastor, ule mtu fulani hastahili kuwa mtumishi wa Mungu, ule mtu afanye hivi. Anza kwanza jiangalia ndani yako mwenyewe. Anza kujiangalia ndani yako mwenyewe kabla ya kuanza kuangalia wengine. Kabla ya kuona makosa ya wengine, tunapaswa kwanza kujitathmini sisi wenyewe. Sisi wenyewe tuangalie tuko namna gani, hali zetu ziko namna gani, maisha yetu iko namna gani, ili tuanze kukritike watu wengine. Jikritike kwanza wewe mwenyewe. Uko namna gani? Unaishi namna gani? Maisha yako iko namna gani? Uende nyumbani ukisoma Mathayo 7:3-5 ili uelewe. Usianze kuikala na kuhukumu watu wengine. Watu wao fulani ndio mwenye amesababisha mimi na kwa hivi, lakini wewe ulifanya nini ili hatua isikue? Usianze kubebesha watu wengine mizigo yenye wewe ungelipasha kuchukua. Kanisa fulani imebomoka sababu mtu fulani ndio mwenye amesababisha kanisa fulani. Lakini wewe ulijua kama inataka kubomoka. Hatua gani nyoli kamata ili sibomoke? Unafiki. Hapa tunataka malizia, tunafika mwisho. Madhara, unajua kila kitu kina madhara yake. Kila kitu kina madhara yake. Madhara ya unafiki ni kupatie tu 3 yenye kati ya madhara mingi tu. Tutaenda chagua 3. Tuseme Luka 12:1-3. Madhara ya kwanza. Mwenye ko tayari atusomee Luka 12:1-3 ili tuone madhara ya kwanza ni gani.
Luka 12 tunasoma mstari wa kwanza hadi wa 3. Hadi wa 3, hiyo mistari 3 tu. Wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakanyagana, alianza kuwaambia wanafunzi wake, kwanza jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositarika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. 3, basi yeyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Unaenda kuangalia madhara ya kwanza katika unafiki. Maana tunaleta hukumu kutoka kwa Mungu. Tunaleta hukumu kutoka kwa Mungu. Ndio ya kwanza ile. Na ndio kwa maana Luka 12:1-3 imeenda kutuelezea pale. Wewe mwenyewe unapenda kusema mambo machafu kwa ajili ya watu ili watu wasifanye nini? Itajulikana tu. Mambo unayofanya gizani itajulikana mwangani. Mambo unaozungumzia watu kwa watu ile unaanza kusema mtu anafika na kusema masikio ile itasikilikana na itahubiriwa ili ujue kitu gani chenye uko unafanya katika maisha yako. Usiwe mnafiki mbele za Mungu, sababu Mungu atakuadhibu. Usiwe mnafiki mbele za Mungu ya kuonesha kusema kwamba wewe unapenda Mungu, lakini haupendi wa ndugu zako manyumbani kwenyewe huko, haupendi majirani zako. Mungu atakutia wazi ya kuonesha kusema kwamba wewe ni mnafiki. Wewe ni mnafiki. Jihadhari na chachu ya mafundisho ya Mafarisayo, yaani unafiki. Kila kilichofichikwa kitafanya nini? Kitafunuliwa. Kitafunuliwa, kuwekwa wazi. Tusome Mathayo 18:6. Tuone madhara ya pili ni gani? Madhara ya pili ni gani? Mathayo 18:6. Mathayo 18:6 peke yake tu inasema, bali atakayemkosesha mmojawapo wala wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe na tupwe ndani ya maji, na tupwe ndani ya maji katika kilindi cha bahari. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhara ya pili kwa unafiki Mafarisayo. Tusikwewe Mfarisayo. Madhara ya pili, unafanya wengine waanguke kiimani kwa kuwa mfano mbaya. Madhara ya pili ile. Manake tunafanya watu waanguke kwenye imani yao. Tunawapotosha kwenye imani yao. Madhara hii. Ile ndio shida. Na ndio kwa maana unaenda kuangalia Mathayo 18:6 inatuambia, yoyote atakaye mkosesha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali wafungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kuzamishwa kwenye kilindi cha bahari. Sharti, sababu hana mafaa.
Unafika makanisani, unahubiria watu, unaonekana kusema kwamba wewe ni Mkristo, lakini wewe hakuna kitu ndani mwako. Haina maana, sababu kunapotosha watu ili wapotee, na unasema kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Gani mwenye unapotosha watu? Madhara ya pili ile, tufanye hange sana na mambo tunayoyafanya. Tufanye hange sana. Tusome Mathayo 7:22-23. Tuangalie madhara ya 4. Ili kila mtu anapofika kanisani na anajua kwamba yeye anafika kanisani akiwa Mkristo wa kuongozwa na mwili ama ni Mkristo wa kuongozwa na Roho Mtakatifu, uwe munafiki kwa Mungu ama la. Mathayo 7:22. 7:21-23. 21:23 inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia, ondokeni nyinyi, dhahiri sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi tendao maovu. Amen. Amen. Ndio pale kwenye tunasema ya kwamba usione wote wenye wako wanafika makanisani, wote wanaohubiri kwa ajili ya Mungu, wote wanaosema ni waimbaji wanamuimbia Mungu, wanaofanya kazi ya Mungu, wote ni wafanye nini? Ni Wakristo ama ni watoto wa Mungu? No. Sio wote. Sio wote. Sio wote. Sababu unaona wengi wanafika tu ni kujipendeza tu. Na ndio kwa maana unaanza kuangalia watu leo hii imesha kamata watu sana. Ukienda kuangalia kuma nyimbo za kidunia, manyimbo zenye zimekokota watu sana ni manyimbo za mapenzi leo. Ukienda kuangalia nyimbo za mapenzi, hakuna tena manyimbo zenye zinaimbiwa tena za kufundisha watu, za kufanya ginzi society ginzi inaweza kaishi nini namuna gani kama vile manyimbo za zamani. Hamna tena leo. Leo nitingiza masoko pru kama vitu gani ndio manyimbo zenye zinaanza imbiwa, mpenzi wangu kama vitu gani, na ndio unaanza kuangalia watu wanakuwa wanazishika kwenye mkono. Nasema yes, huyu ni mwimbaji kweli. Unaenda kuangalia manyimbo za Mungu leo makanisani, sio tena wanaita tu Mungu. Utaenda kuangalia kama ni nyimbo ya Kiingereza God, that's it. Lakini nyimbo yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho haimbe kwa ajili ya Mungu. Ni ile kuita tu Mungu tu. Umeshasikia neno ya Mungu tu God, basi na unasema yes, this is a choir song. Orke haiko nyimbo ya Mungu. Nyimbo inasha kuwa utafauti. Ndio nasema eti hawa ni waimbaji wa Mungu. Na ndio kwa maana unaenda kuangalia kwaya za zamani na za leo ziko tofauti sana. Tofauti sana. Utaenda kuangalia kwaya ya zamani, tuangalie kwaya kuanzia, tuangalie kwanza tumo 2005 kushuka. Waimbaji ginzi wako wanaimbaka, wako kwenye mustari. Kama ni kupeleka mgulugo kugoshi, wanapeleka mgoshi. Kama ni kudroite, ni kudroite. Kama ni nani, na wako wanaimba nyimbo. Lakini enda kuangalia leo, wende kuangalia ku YouTube tu nyimbo ya Mungu yenyewe inapigwa leo. Utaangalia ginzi watu wanavyotingiza viuno kanisani. Watu wanapiga kama ni ndombolo yenye ilipigwaka na pepe kale, ndio yenye kunapigiwa kanisani. Unapiga watu wanapiga makore, nasema yes, Roho wa Mungu ameingia. Shetani mkubwa wewe. Unaenda kuangalia watu wanasema kwamba wanamuimbia Mungu, kumbe hakuna kitu chochote. Unaenda kuangalia mwimbaji wa Mungu iko kwenye kwaya mbele ya watu 1000. Lakini alivala gorge, matiti yote iko wazi na chomokea tu kule iko na tingizika tu kule mbele ili watu waangalie.
Shetani anaingia kwa watu. Kumbe madhara ya tatu, unamzuia mtu kuingia katika ufalme wa Mungu sababu ya matendo yako. Unamzuia mtu kuingia ama kupata ufalme wa Mungu sababu ya matendo yako. Huzuni. Naona kwa mwisho sababu tumechukua muda mrefu sana, nitakupatia verse kadhaa pia uziandike, kwa jinsi tunaweza kuepuka unafiki. Verse ya kwanza ni Mathayo 5:37. Usikie jinsi Yesu alivyofundisha kwamba tuwe wa kweli kwa ndani na nje. Mathayo 5 sura 5 mstari wa 37. Ili uone jinsi Yesu alivyosema hapo. Verse ya pili ni Yohana wa kwanza 1:9. Ili uone jinsi Mungu husamehe wale wanaotubu kwa dhati, ili wanavyotubu ndani yao waonekane kwamba wao walijutia mambo waliyoyafanya. Verse ya tatu ni Wagalatia 5:16. Ili uone jinsi Roho Mtakatifu husaidia kuishi maisha ya ukweli na utakatifu kwetu sisi wa Kristo. Verse ya mwisho ya 4 ni Yakobo 1:22. Ili kumsikiliza Mungu na kuishi kulingana na mafundisho yake. Hiyo ndio Mungu anapenda sisi tuwe kama vile watoto wa Mungu. Unafiki ni hatari kwa imani ya Mkristo. Na unamfanya mtu awe mbali na Mungu. Tunapaswa kuishi maisha ya kweli, ya haki, yaliyojaa upendo wa Kristo bila kujifanya sisi wenyewe. Tumwombe Mungu atusaidie tuwe waaminifu katika imani yetu na matendo yetu yaenende na maneno tunayo yasema. Mungu alibariki neno lake kwangu na kwako. Amen. Amen. Amen.